Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka rinsan Yakob siat Carrom belatip kum ke 23rd Meghalaya State Ranking Carrom Tournament Araja Arpusan Arpunriu balapenyai da ke jayau lai dom dorbar Carrom Club. Kalau poi syakabakut nak khat lai dari unai lur Araja Arpusan hak baka Madanrting Carrom Club kelalong ke Lahduh hak team event. Hak tiga sengi penkut dia ke Lempung le don lang UMLA ke Nuat Shillong uba Adalbert Nongrum kum ukongsan haringkat ke Jelon lang uba Thomas Pasa kum usembut kongsan. Kila don hadu shispa at pungut kinong yelek kai nagi club beper jong kenong ba kiblawan shimbenta ketika Jacob kepala sedang naduk ke kandai dari unai lur Araja Arpusan tigumta ke team event ke Madanrting Carrom Club kerala ban penliam no ya ke AAA Carrom Club hak jia kun final hak men single la job da ubi sarkar persya ya uba Romeo Rani hak men's double la job da uba Romeo Rani beruba Justin Kharkongor persya ya uba SM beruba B sarkar hak men's veteran la job da uba Bunlangwar ya uba Arbinas Lingdo hak women's single la job da kong Sumon Mukhim ya kong Sabrina Dongbet hak mixed double la job da uba Neil Anderson Kharbuli bat kong Wanrilang Kharpran hadian wikilala ban penlim no ek kong Sumon Mukhim bat Deepak Sewa hak junior boys la job da Nicholas Kharjana ya umeban kit kupar Marwin kat bah hak junior girls la job da ka Saphi Barikor Lingdo Marshulong ya ka Maphi Barikor Lingdo Marshulong program mereka semua Magundur Marshulong ada kapan play ya ke jingkam hakapan khot unwer yang gugun bah kun sama orang ki berasan kam tape bagian ye di sports bagian di sports ki ye lagi bagian di lagi ki ye itu ya kalawai abang ye ya kalawai adon di Carrom pat ya bijan kendri adon di Carrom ya ke jelahi oi dengan nak project somen umno mikmat noyo ne kala ne dalam rekat sesien aga sinam prolet mak tournament kepada yo dalam rekat mata yo dalam rekat yang rismone ke ke halapan dosnya nak kalian coba aku membeli di dalam proses ke lesi nak kalian coba jauh lagi Carrom